voin hi August ninga sang ni somni pathum inrin ni ania Mizo Official Channel thlir tu lengai thatu zong zong te chi bai vek ule tunlai Manipur boina zet chuan ril ruwa ti hreomin Zofate kan thin lung anatak zeta heti rual hian Manipur lama internet an off thina wangin Manipur chanchin thar hriat a har sa hle maya tunchuma po hian Manipur news kan huang angte kanom puang anga chumi nuwa Manipur boina wanga zona thlak martar mi somthum panga te ruang anchung tele Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ten pangpar nena lamka medical college sa an thla na video ril rukhoi takchu kan thlir ho le do nani chanchin thar lo pon chun zomila ruang somthum panga la phum ri lo turin kotin hriatir diaizo pos Manipur boina wanga ku ki zomi somthum panga te ruang phum tumna chu Manipur High Court Bench Acting Chief Justice MV Murali Daran kai hruai chuan August ni thum jing lamda ruka ngai tu na neya state le central sarkar te chu status quo kengkori turati in lamka districta holai khopia burial site chu la khoidang lam ri lo turin ati ani bench chuan ruang phumna man tum mun hi khoidang lamani lo na na mhala turati in hemi kai hnoya in nam hnoite sarkar po telin ching fela mhala turi da tia ko chuan ku ki zomi te po kar khat chunga ruang phumna mun an nei theina na thu nei tu te befel turin huna pe bok heti la hian Indigenous Tribal Leaders Forum ILTF te chuan MHA le Home Minister Amit Shah ngen na hangin ninga chunga tan ruang te chu phum ri lo phot an rem ti thuan soya Mizoram Chief Minister Puzoram thanga poina ngen thuan soi bok ma se ITLF te chuan Amit Shah ne na lekha jekin ruang phum an tum na chu ninga chunga phalsak an ni lo chuan an phum tho tur thuan soi thung ani High Court hian August ni nia International Meiteite Forum IMF 10 Public Interest Litigation PIL petition an thelu mithi phum na mun tur chu sarkar mani wangin remti lo tur ti an ngen na chu ngai tu ania ngen na hi bench of the acting chief justice ne na thelu ni in anin bench of justice ahandem bimol singh le e guneshwar sharma te ngai tu turin atia mase justice bimol singh hian bimal thila har satna na yo chuan lama wangin acting chief justice chuan August ni thum khana ngai tu ta ani jing lamda nga vela state sarkar lawyer chuan acting chief justice chu a chen nei na muin aman ho thlak dana rila hei wang hian ngai tu chuk chuk tura chhop chu in om zui ta ani hearing nei na hian state sarkar ayo in deputy AG H Dibendra adinga Central Sarkar ayo in Deputy Solicitor General of India dingin Petitioner ayo in Advocate M Hemchandra le atim tending ve thungani High Court chuan thutluk na asiama dan le hreilek ko na lama har san na satakom thayani wangin le nam pani in kara mithi phum tumna hmuna mitam tak pun khoma tharum thona thar siam thaya thisen chuan na satak thlen thayani wangin thu pek siam ngaya kan ngai ta ani atia bench chuan Indigenous Tribal Leaders Forum le ruang phum tumamalatu Joint Philanthropic Organization JPO te chu August ni ko thlenga ngakri turinati ta ani PIL an thelua IMF te chuan July thatop lam khan mithi phum tumna kai hnoya tual chung thu nei tu tele JPO ten meeting an nei to a in phum na chi ani lo anti to antia Deputy Commissioner chuan mithi phum tumna chu Agriculture Department Ramani atia Superintendent of Police point mithi phum tumna chu lamka le Bisnupur nai tak buffer zone siame kan ye wangin mithi phum na tur chuan Thenom district ka kangkai thei thil thalo jok thlen thei ati bok petitioner te chuan mithi phum tumna chu Agriculture Department ramna sataka suwa samto kuki zomi ten an then fai to ani ti thungin petitioner te chuan sarkar mani angin community tinte ta nia mansual tia soi theni lo anti ve thungani ITLF te chuan official thu suak an siam zuya Ministry of Home Affairs ngem na chu an ngai tu thu soin sarkar po an thil phu te ti hlotling tura an phu thu soin
headquarters 27 sector Assam Rifles kaltlangin Home Minister nena lekha an the lu thuan soizui bok Home Minister nena demand an siama mithi phumna tur haulai khopi village su remti saktur te kuki zote ruang imfala damdo ina mithi da khomna munala da mek te petule Hill district atanga Meitei state first tinte son suak tur te le Manipur atanga separate administration siam tur te Imphal zela tanga tribal tang te danga him taka son suak tur te nan phu tani zo na thlak ten Assam Rifles te trap chungin chu asan lo turin an ngen Gilbert Dral te Assam Rifles te hi post masalama kan soi to ang khan remna le mbon na aum theinan thei big le side lam nei big nei lo inan thokrim ema Manipur boinan sa sok thleng tur tam tak an met mit thei ani Assam Rifles te hi chuam lo se mizo na thlak tam takin nun an chan nim viau niarin ani Assam Rifles te po hian Meitei Police Commando te neutral lo zia po an khrechiang viau ang tiarin oma heti la hian Meitei ho chuan Assam Rifles te hian ho em maya achan chu Meitei ho le Meitei Police Commando te du thal an chena tur an dal sat em wang ani Parliament boina inrem na om thei mai thei dai zol pos Parliament rorel hei thei lawa siam hun chuan top ni mel mu mai thein opposition te chuan Manipur boina chungchanga soi ho na om theinan rot na thar an neya India parties te chuan rorel thei lawa siam ti top nan middle path solution siam in Manipur boina soi ho na nei thei anianga Rajya Sabha rorel po pa ngai na kal theianga Modi sarkar in rotna po apong thei kan be sei tin Congress leader Jairam Ramesh chuan soi tun hai ka ni chungin Lok Sabha le Rajya Sabha te chu opposition le treasury bench te ngai dan in an lo wangin rorel hei theilawa siamin om towa opposition te chuan Manipur chungchang chu rules ani somruk pasari na nuaya business dangte da tha soi ho na yan ngiata sarkar ro chuan rules a somsari paruk nuaya reilo te soi ho na nei adu ve thungani opposition te chuan tuna chuan rules a somruk pasari nuaya voting provision om theina nuaya soi ho na nei an rotta ni soi ania sarkar in rules a somsari paruk nuaya soi ho na nei arota keinin rules ani somruk pasari nuaya nei kan rot thunga inrem na om theilo chuan alai ve vea ruza somruk pasari nuaya soi ho na nei kan rotani ti in opposition MP te chuan an soya opposition ten Manipur boina chungchanga Prime Minister Narendra Modi thu soi kheran ge tero an chunzom zeldo nem hriat chian ani lo thunga inrem na om theinan hian sarkar le opposition lama floor leader te Lok Sabha le Rajya Sabha lam ve mi te po in biak nan nei to a nimin po khan Mallikarjun Kharge Congress chief le Leader of the Opposition Rajya Sabha, Leader of the House Rajya Sabha, Piyush Goyal le Parliamentary Affairs Minister Prasad Joshi te po anin muto ani. Ral tlan te tan thil pek thlan, beng varna. Central Way mechun nimin August nili sang ni somni pathum hian Manipur boina wanga Mizorama ron ral tlan te tan hun ni tangin tranpui nan donga. Tahan welfare aizol chuan Manipur atanga ronral tlante tan hian cheng noi khat Central Way me kutan hlan Bible for the world chuan Manipur zo na thlak ral tlante tan semtur Bible sang ni za som paruk an hlan thunga Bible semtur hi an chairman Reverend John Pudai te an ron hlanin marin puile mar student union hroi tu ten an ron hlanani Bible hi tharo kukile paite tong English nena inkop ani Ral tlante ayo in Central Way me chuan tahan welfare aizo le Bible for the world ten hena an lom thu chu asiamin an talang ani Manipur ral tlan singli sangthum zariat somni panga han chuang mek Zalen News hriat theichina Mizoram ral tlan omza chu mi singli sangthum zariat somni panga an tlinga chumi te chomdol na tan chuan ram chung le pon atangin tranpuina poisa thok khom mek zelalani Myanmar, Bangladesh le Manipur state boina wangin Mizoram aral tlan engmozat anom meka Manipur atangin singkhat sangthum vel Bangladesh atangin zaria somni pangale Myanmar atangin singthum chuang an omani
rampon namatanga tranpuina pelang sara Mizo Society of America MSA chuan Myanmar Manipur le Bangladesh atanga Mizoram aral tlan zo na thlak te tranpuina tan tu hnai khan Central Chemical tlangin cheng nuai soma pe a Maryland branch MSA point cheng nuai ni sing thum sang thum somruk athon bok ani ole tuna chuan hriat na ti zau tu tan Chief Justice of India DY Chandrachud chanchin ngai nom tak pu huna kol ni kol vom thu ji hi ian chiar te ang Manipur buaina zo na thlak te chu thlabar takanek so le mangangin an oma anchunga thina kut vote in thla zara Manipur State Sarkar laka chantu nei lawang maya anom lain Supreme Court of India he boina chungchang ngai tu anita a Manipur boina chin zo ku ki te chunga rong takle tenom takache thin le mo phurtu te chu Supreme Court chuan dimna tel mi lovin tongkam hriam takin aron hring ta phiar maya tongkam hriam tak takin aron hrin ta phiar maya zo na thlak te tan chuan angai nomin awathlamon thlak em ti lo ruala ni lo he thu boi ngai tu na lang sarber chu Chief Justice of India DY Chandrachud hi ani pian le murna DY Chandrachud hi aming pung chu danan jaye yasan Chandrachud ania November ni som pakhat sang khazakwa somnga pakwa khan Bombay apianga apa YV Chandrachud hi Chief Justice of India som parukna ani Chief Justice of India tangrei ber sang khazakwa som sari pariat tanga sang khazakwa somriat panga ni sang ni zaruk somko paruk lai atang bok ani anu prabahi classical musician ania radio artist ania AIR Mumbai lale zai tam takakhungani zirnalam DY Chandrachud hi anu le pa fapanei chunani awangin pianpui unaw anei lo zirna bulhi Cathedral and John Cannon School Bombay bulatana apa na wangin Delhi an pema Saint Johnson School Delhi achunzoma India Rama College tra Saint Stephen College atangin BA Economics and Mathematics Honors kum sangka zakwa somsari pokwa khana zawa sangka zakwa somriat pani a Faculty of Law Delhi University tangin LLB zawa Harvard Law School USA tangin LLM azolea Harvard a zirlai hian zirlai thiam theibik nena pekthin Joseph H. Bill Price adong bok Harvard atang hian PhD Doctor of Judicial Science su kum sangka zakwa somriat paruka zawa Dr. DY Chandrachud tia kaule hriat ani lo thungani natho law graduate ani limhian Sullivan and Cromwell law firm junior advocate na revak lo chunga thokmana Harvard atanga zirna sang jok zirzawa India rama aron ho nu hian a hring tu apang thawin advocate na thoktan ngala Bombay High Court le Supreme Court advocate na thoka hete hun la hian Bombay le delingkar marel mangin avei jing thin le ani Bombay High Court Mumbai tin ming thak to ni ma se High Court mingi thak ani velo chuan kumsang ka zakwa sumko pariat June thak khan kumsum thum pariat mi chau chu senior advocate ni na apea hemi kumsang ka zakwa sumko pariat hian India Sarkar chuan Additional Solicitor General of India tanaruata he na thola hian Bombay High Court jasatan kumsumli pakhat mi chau chu Mars ni somni pakua kumsang nia ruat ani sang ni som pathuma Allahabad High Court Chief jasatan kumsomnga palimi ani lain ruat ani lea meni som pathum sang ni som paruga Supreme Court jasatan ruat ani lea November ni ko sang ni somni pani khan Chief Justice of India somnga na tana ruat ani November sang hi somni palia Chief Justice of India tangian a pension le don ani zirtir tu na DY Chandrachud hi legal service sa omchung hian visiting professor na Bombay University University of Oklahoma College of Law US ania competitive constitutional law azirtir thin University athupui thlan big le adang tele paper present tura somlo takani Harvard University in Legal Professional Award for Global Leadership apeto bok judgment Chandrachud hi Supreme Court a tho chung hian thu boirem tam takanei towa
constitution chungchang har satna ngai tu judge panga aya tam omna atel tam berani heng constitutional law, comparative constitutional law, human rights, criminal law le adangte athu boyrem to athu boyrem tamte chu service 94, criminal 89, constitutional 45 te anni nupui fanau diwai chandra chu ta nupui ma sarasmi hi kumsang hi pasaria kan sarawangi na paurala anupui sun tak na hian fapa panhi abina fle chintan an naya afapa te panhi po hi advocate ve anni anupui sun nu hian kalpana das advocate chu nupui an nei le a an panhi hian fan ring lawa ma se mei channel pang panhi en call tu thanei lo pian phung arol ban lo ve le nga chu fa ta nan la a fanu panhi le fapa panhi an nei ani chu anu kharnan Manipur boina wanga martar somthum panga te ruang anchung tele indigenous tribal leaders forum ITLF 10 pangpar ne na lawm ka medical college sa an thana video social media kan mu hi ian thlir ho te ang Ding ding bo a sai tin thi ma hung khu san mu tho ro mel ma ra lan sang yi ram mang ai fa ru ha ra ting an kai ta i sai lai lung đi bị thua la ôi tông nộp đi nô xin không suy thắng và lên hình hình bị thua lan ta when you go when you go
Khát le khát kia bao sang ngắt tu đau hi